Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'adah wa nasara abda wa azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Wa qala aidan fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tomatuatku yang maneng, sila suratku yang maneng, anak-anakku yang maneng, yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum upat teru bicaraku meladam peka nasabah adam pemaraja untuk papolong ki ada wak berikada engkam mana mati bahasa kudena pada bahasa tak nasabah itu bahasana atau pinrangi si bawa bahasana atau belawai si bawa bahasana atau wajoe madari angkasin rupa-rupa ne kiadena pada madari angka pada lapalenna ne kiadena pada tapuanna maka upakuling ipemeng meladam pekat nasabah adam pemaraja mapamula capak gemak letu capak kanuku angkam mana bicaraku dena pada bicarata pale limaku dua wali-wali meladam penasabah adam pemaraja laurisininna hadirin hadirat engke pada hadir. Ketika kita membicarakan yang namanya kematian, yero amatiangi si bawa idi yero rupa tau tuwe tidak bisa dipisahkan nasabah mesti pada yolamanengi yero lalangi tungka anu makkenya wae rupa tau togi olok-kolok togi bangsa jitogi bahkan malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah pasti pada nolai ria senge amatiang magi napakan ke pengala ta'ala ria senge amatiang ternyata engka akat tamaraja nataru pengala ta'ala rimundrina na engka riaseng amatiang rimondrina riasenge amatiang engka si riaseng atutungar rimondrina amatiangi agak katana pengala ta'ala akatana ya naritu melo imisengi pengala ta'ala maka niga tahu kaminan makanja kaminan melebih pole riseseta idi iyeron patawu asabak biasa tu makop kewe idi mitoli mukuru ialeta maka da melebih ka biasa idi miti mukuru i alewe makana makanja na
biasa idi toli mukur yaleta makada iya na kaminan mawallor kaminan makanja rilalan na kampungi. Tetapi sesungguhnya ukurannya risesena pengalla ta'ala monroi narek kufurani riola riasange amatiang sininna anu makke nyaweno lamana riasange amatiang bahkan rirampe rilalan na riwayai maka damati pada akhir zaman tempona purani ditiup sangkakala maka mate-mate manen ni rupa tawe maka mate-mate manen nih bangsa jinge, tumbuhan, hewan semuanya sudah meninggal. Iram perilalan nari waraya ipa, apa manibawan malaikat de panamate. Malaikatul maut, irut cabu nyawata de panamate. Malaikat Jibril de panamate, penggawana malaikat. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala de panamate. Malaikat yang mengatur rizki depa namate apa manibawang napa makutane pengala ta'ala lori malaikatul maut siaga manu monro. Pertanyaan ini bukan berarti maka dadeni sengit pengala ta'ala maka da siaga mani, tetapi tantai to diangka komunikasi pelajaran riseseta idi error patawe maka dana reko angka tau pura iwere jamang jame yemboe jame ko yendoe dena paja to di melo itanai maga motu jamamu pungala ta'ala ni sama kada pamani malaikat tapi natanai matoi malaikatul maut siaga mano apa mana apa akhirnya pengala ta'ala cabut nyawa malaikat Mikail yang bertugas meniup sangkakala, Israfil yang meniup sangkakala. Nasabak puratoni natiup sangkakala icabu. Nigapi malaikat Mikail yang mengatur rizki, yang malaikat dalle, yang malaikat bosi. Maka dari malaikat pengala ta'ala cabut toni nyawana. Nigapi melo yale dalle mati mana nih? Mati namana masa bayar pale malaika alena matoro idalle kumagi nak bagi dalle ko pura ki masam paja subuh yena tu nakada toriolota ajambo ajando moto nenapa ko moto nare ko mubba ni matana soy dena gata amu capu ni oleh ki contoh. Makanya Pak Desa, makanya Pak Camat, Ustaz Sabir, peneotomu sembako, pendek ini boka dan lain sebagainya. Tala imatu kafura kima sampai subuh. Neke enu bak matan nasoy paja ini. Capuri yaitu sambakoe. Pura masam paja subuh pajalan yo to layuk lerita ini gak boleh tak buka pintuna yerode panoto kira-kira lepak agak maling nama ponca mi waktuna kira-kira ko 10 bola mendre kato nape mele le taddu punna bolae urasa nape 10 yendreki mubani matana soy makumatoro malaikai yero malaikai na rekode patomoto lalu bawami kalaman na puramana piro nange moto na were dale na napalisu malaiki pemang kongko pa waktu yenaro nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempo nabi cumo pa panglut ta Fatimah anakna yega na subuh na nataduni ya Fatimah oto nina maka de Fatimah lori nabi ta ya Rasul magi tasur kamoto na de pajir na sampaja subuh tawe maka de nabi ta melo ima bagi dalle malaikai maka anak-anakku yang masih muda kalau loe
Madari itu bagada ki kawenni yang lupa moto eko subuh hati-hati. Napa manarengam mani tinrota akasya singan. Ya. Otoki. Makanya nabita nigi tau mas sampaja subuh nei napa matinro sampaja subuh napa matinro. Mapa manarengi akasya singan. Apalagi narekodena sampaja subuh na tinro mataru. Itu gagal makor kedi di supi bolata. Jadi si padua meninangnya malaikatul maut si bawa malaikat Jibril. Maka dia pun Allah Ta'ala napodangi malaikat maut. Malaikatul maut cabut nyawa malaikat Jibril. Gangkanna tempona melo cabut nyawana malaikat Jibril. Lawiri pallawanganna suruga naranaka. Akoniro malistam malaikat Jibril. Nenapa napodang malaikatul maut. Malaikatul maut cabut nyawaku. Saya sudah siap. Gangkanna cabut nyawana malaikat Jibril. Yero tempona cabut nyawana malaikat Jibril. Napa kepa nukamaneng panina. Napa cabut nyawana ri malaikat maut. Aga napuada malaikat Jibril watunna cabut nyawana. Maka demi malaikat Jibril. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mafacingi pengalat Allah. Magi nasikiri panglutta Jibril maka da subhanallah. Malaikat Jibril macawe. Apa si sumpungan na si bawa pengalat Allah. Nekiana rekko pole yero riasange amateang. Pole yero waktu napatan ke pengalat Allah. Maka dagang kami te umuruta. Pasti ipasarangnya antara nyawai si bawah lan wali. Jibril lagi nama cawe si bawa pengalat Allah. Apalagi ini. Apalagi ini. Siaga mani monro bu? Siaga mani pak? Siddi mani. Maka dari pengalat Allah malaikatul maut cabut toni nyawam. Isurat cabut nyawana. Maka tempona malaikatul maut melo cabut nyawana. Nafas sadia alena. Kemudian na cabut nyawana. Aga nafuada malaikatul maut. Nareko makkade nange malaikat Jibril subhanallah. Makkade malaikatul maut tempona na cabut nyawana. Makkade paddi papale riasange amateang. Benengi wisangi makkwe paddi na riasange amateang. Tempona ucabut nyawana pas sempajangi. Tempona ucabut nyawana tau madecenge. Palampalakat cabui nasabak mapat dilakde palik riasange amateang. Jadi sinin na yero anu makke nyawai. Mate maneng. Kullu nafsin saikatul maut tungka anu makke nyawai nola mana riasange amateang. Dega gade nole riasange amateang. Tau magala nola amateange. Tau malasa nola amateange. Apalagi makokoe. We penak canggih itu tahu we mate. Sila lo nama motor dari arah selatan ke utara ke karibana mate. Ya, mega rupana. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ira amate yange napakan kange ki pengalat Allah mancaji panguji. Pangaja masari seseta bahkan perjalanan hidup tak ini ira pataweng merupakan pangaja oleh pengalat Allah. Dari sekian banyak alam yang kita lalui, angka mana pengajana? Yang pertama ketika kita berada di alam ruh, monromopi kota naik, aga pengajana Pak Bu, pengajana maka da ajak je gaga maburro, ajak gaga sombong, magai nasaba yero tempo ta monro kota naik de gaga misengi. Maka datega ki monro. Makta nama pacik gayon roy. Tanama carepa gayon roy. Dega gamiseng. Yang kedua kita berpindah ke alam rahim. Tempona monro kirilalenna babuana indota.
Aku ni tempo na monro kirilalan na babuana indota. Aku ni ruwatue sipak kada ada ki si bawa pengala ta'ala. Alastu bi rabbikum. Melo ko gomasompal loria nasa pengala ta'ala. Qalu bala syahidana. Pada mapi baliki. Melo ki masompal loko pengala ta'ala. Maka masu kiri lebok na tanai pak bu. Tujuan utama tak meloki masompa ko pengalata. Mapamula balik ta nakanna ni kewajiban untuk masempajang. Makanya iro nabita napai pitu tahun umur nawijata isuro ni pak guru ngang masempajang. Mage ini pak guru ngang wijata masempajang nasabak nariko pas sempajang itawe insya Allah nawar kemanang sinin na parentana pengalata alaleng. Nariko pas sempajang itawe nariko ular ramalangi namode ne suruh mapuasa maposato. Nariko pas sempajang itawe namode ne suruh masaka toy masyidakai. Nareko pas sempajang itawe namode ne suruh haji umrah melotoilo. Tapi magi pada nabarari angka kajajian mega papuasa dena sempajang mega tau malabo dena sempajang baka angka tau malulisu lau di tanah marajai neki dena sempajang. Nasaba iro mula-mula ipak gurangi kotomatuanna tanya sempajangi. Contoh buan. Biasa tuh baru-baru pura ramalan, biasa tuh letat du wijay moto mandre subuh. Tonona mandre subuh. Pura mandre subuh cakarut du lomatin rowijata. Tama waktu sampai subuh. Makanya bapakna, makna tadu ni wijata. Taloma sampai subuh ke masjid sibah. Aga na po ada makna yari gamadari toto nenina aja na mutatdu ya poku cakkaruddu ipura mandre subuh jadi pon riole andre subunna yallu pai wisam paja subunna marajai raji ma puasa nekiade asam paja ya naruh kejadian. Makanya ketika kita salat dena pa ajaib ada. Ketika kita membaca doa iftitah ada itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya pala mana ieu doa iftitah. Ieu na isakna ieu na visi-misi kehidupan tari lebonna ieu linoi. Fuadai adanna pengalatala inna salati karena majapunna yero sampajangnya apunata puang jadi yero pada sampajata pak tani apunana pengalat ta'ala berarti indrangi nareko indrangi wajah indrat talori pada tarupa tahu nareko dena di wajah masiriki lalu yolo bolana ipanani detogi gaga tudak ko yolo bolana meloki lalu engken rataya. Apalagi engken ran atau lima ciode matoi. Sikon si paciode maka aja meletup ke yolo bolaku. Angkat indra ku yolo bolai. Indran maka toro sampajangi indran ko pengalatala. Lehuade maka da yero sampajata punana pengalatala. Apalagi nareko to masampaja juma, yero sampaja jumae karamakan nana sampajangi. Yero sampaja jumae akone waktu itan reiki idi uraniwi. Jadi bu pasakian pekanjaki colinne makun reye engke lakenna. Upasakian angkam mana laket tadi nalomak ke juma talai isara ma pengoje kan lo masih ya
apa gajing magai pekanjaki colin nabu iyero nareko taloma juma pa idi oroniwi nareko loni makka juma onro alak biranna iyero riasange sampaja juma yaitu pahalana matingkat-tingkakan pada ripahan itu siapa yang cepat dapat dia mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah unta. Rimon rinne yero bersedekah seperti sapi. Rimon rinne yero bersedekah seperti kambing. Rimon rinne yero bersedekah seperti ayam. Rimon rinne yero bersedekah seperti telur. Onro alak biranna wattunna yero dia sange sampai juma. Gangkanna narekotamani rilalanna masigi idi uranewe menre ni pakka jumai nareko menre ni idi pakka jupakka toberi mimbarae idi tau angkello makka juma uranewe maring kalingan itu Nenapa nareko tudan ni pakka beri pallawangan na dua khutbah lecak ni idi pakka jumae stempele ni ya ni gato stempele tau angkeri lalang nama sigie stempele mana ni ro lalang nama sigie stempele ni jajero monroy saliwang tole merokok yawana manarai dena ne stempele deto nakor ko di ko kampo kumega wita makor tapi urasa 11 12 ko menreki makatoba sak mati saliwa macarita jadi yero nangeri lalana masigi di stempele ni tempona tu dapat katoberi walangan na dua hutba di stempele ni di oranewe stempele mana ni nareko angka tau dena tamari lalana masigi tempona dena tamari lalana masigi nama nakatoba pakatobai ripalawangan na dua tu dapat katoberi palawangan na dua hutba tidak ada stempelnya waleki contoh pak Bu, Andri-Andriku maloloy. Biasa lo menonton pagolo di Pare-Pare, PSM Makassar, maliki tiket melo tamas stadionnya. Angka tiket ya punai tetapi degagas tempelek nah. Dewa dikit tama. Lino mofai. Angka tiket pula riali nekia degagas tempelek nah. Dene rule tamai. Maka asal dimonena pengalah ta'ala ketika kita dikumpulkan tempota dikumpulkan di asal dimonena pengalah ta'ala yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasapa manen ni yero umana siapa yang memiliki stempel tigi ni ko stempelemu itanenya MC tigi stempelemu itanenya pengaji tigi stempelemu nasaba rajingi lo makka jumaa tame masigi tempona makka toba tawe tu dapat katobai angkai hanere angka stempelena ya Rasul angkai ya stempele kue ya Rasul angkai ya tanraku pole makka jumai ya Rasul angkai ya napi tamanan ni stempelena yero nange de gage stempelena de gaga napi tari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkan na makere Nabi tanah podangi tau angke stempelena lono sapai benem lono sapai indokmu lono sapai anak makun remu lono sapai andrimu silasuramu makun reye empat tamamana ngiri lalana iye kalompoi makanya nange makka dakakbu de amana nalola kita makka juma apa nguje ke lalu lo mak juma nasabak de tu gaga mobiki de tane ya lo mobiki makre tigini ero topin range de nalo mak juma lakene meni mobi mana ku de na cocok dena cocok bali bola ta maka do bito yer bali bola de kasih nang kenalo maka jumala kenna dena cocok lake tatomi waddi mombiki anak oraneta tomi waddi mombiki anak tatomi waddi mombiki ambo tatomi waddi mombiki makanya tale sara ta paresa lake ta
lau amma si makka juma ne saliwa mi monro to lima tole ya ita paresa tatane ya laketa bu lo latu mogi jero tama mogi jero ya aja mi makadaga je tunai di sana katobai bapak nah enak kakang ulun makadaga pasiro de amma na lo de lo amma ni makka juma na kiadena tama ko masih de tu gaga mel tita ni boli bolata tita ni sumpul lolota ria serimon rina pungal latala si bawa mana si rendre anak makun rina benena anorena dan lain sebagainya engkau ni di carenga ma pengiwani laki tak asat tak tulis dari kang mokko di pakmu wos teringa gamma toko wajumu meloma juma maka de laki nah lo mokka je maka juma mana maplan de gagas tempelemu makarakara tu laki si baduni serimon rina makarakara Maya dari kestemple bapana dewa tama makna koma yawana manare timonro akoma pandru na bali bola timonro kama pitawe napa ka tama dampak ki jadi parenga rangki bu ampi laketa makotore idi urani kopure ni napasadianya beneta nah harap ni lo makarakara ki resori mondrina pengalata la kodeto tama masigi na tuntuk ki beneta ya makoni rupa-rumpamana resori mondrina pengalata la maka taparengarai sampaja jumai lepuan dari lalena sampajata ketika kita membaca doa kita kul inna sholati wa nusuki sininna pakkasiwiyata punana mana pengalatana iro jama-jamat tatuari lebon na yetanai itu ada semuanya adalah ibadah tomak kasiwian loko pengalatala pak kasiwian memangnya sana tomas sidakah pak kasiwiangi telau umrah pak kasiwiangi tomas sidakah pak kasiwiangi bahkan pak bu namo jama-jama lino rijama nareko makanja muy tentuata jamai karena pengalatala mancaji pak kasiwian itu aga jamat tadi pak kowe magalung sesa ya namo tamak galung ni pak ko makanja ini ya ta karena pengalat taala mancaji pak kasiyat to itu angka sahabat na surona pengalat taala pure masam pajasubu Yero nabita nareko pure masam pajasubu jabak tangan dengan jamaahnya. Jamaah tangan. Tempona jabak tangan angkat koro sahaba maka rofa di mana? Biasa tuh Pak ko waktu adompeng najinna ki jamaah maka rofa 5 ya. Rofa 5 ya. Najinna ki asasaka bu maka rofa 5 ya. Pak kasuyang itu aja mau tak dari ko masa saki pakai siang itu sita tie pusat nama kunriye na sabak nurusuk na pakaian na lakena mancaji pas sedekah jatuh dipakai mesin cuci itu naturu pusat tak iya nangin nabita tempona majama si bawa yoro sahabai makarofa na 5 nama bonga-bongi nabita magi tu nama karofa 5mu pakai de yoro sahabai najinna ka jamaah ya rasul jamaah ngagamu jamaah ya rasul ena pura ka masam pajasubu lisuna kasih boleh pada ini pak dari kupura ki masam pajasubu lisuni boleh narekolisu na boleh ya rasul mandrena cede useleni pakai aku lo pakai pakaian iro biasa pakai lo mak jama mendre nari cupo na bulue angka bulu na pamanarka tomato aku bulu batu mendre na koro bulue lo rapa iro batue de pagaga oto biasa lo rapa iro batue ne napo tarisipu wesangin nono lawa teru ko pasai balui iye naro jamatku asoso asele na yero iye naro pandrengang nyanaku iye naro balancangang ibeneku iye naro balancangang indoku
Maka rasul ya Rasul, nampai kasih maka ropa limaku. Andaikan kita mengubahnya, magi itu nama karopa limata. Pura kumoje masam paja subuh sas lisu nak bawa boleh sule pakai aku ulau galunge. Iro pak dakko gabay maka de loka si kwa bare mak dakko gabah mega rupana. Iro makun reye maka de mana asusika masasa sika mega rupana. Nampai maka ropa limatku ya Rasul. Mecawe nabita. Nei napa nampiape mengiro limana sahabae kemudian dicium. Nei napa maka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 bansana na iyewe de nanrei apinna ranaka. Jadi namun loki mak galupa, namun loki mak dare makan toro. Iro jama-jama makanja sesuai si bawa syariat na agama na pengalatala jaminan na kinabita iye olita de nanrei apinna ranaka. Tetapi sebaliknya nareko angka tau iro jama-jama na bertentangan si bawa agama na pengalatala na poji malai anun na tawe na poji kalepeki baran na tawe na poji pusipa sifat na olo koloe aga sifat na olo koloe pada na sifat na bere-berewe sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Mage yero bere-bere celai pak, yero bere-bere celai, yero bawa ko nawan-nawanna dena paja si mata pak depungang andre jalan cari makanan. Siaga umuruk menurut penelitian umuruk na yero bere-bere de gagal liwangi sitaunge. Nah ternyata benengi melo mi bawa mandre yero andre na pak depungangi yero bere-bere namo 5 tahun de to capu. Na yero nange bere-bere aja gina runtu yeto na tiwili susarana. Anu mafaci na runtu na bawa lo sarana. Anu macarepa na runtu na bawa lo sarana macarepa anu na tawe na lamanang nareko angka tau sipa mapakero sipa olokolo yaitu napunai nasaba angka toje itu tahu mapaci macarepa na lamanang tak butuh na pikiran na yang penting mege waramparan dan lain sebagainya. Persoalan mapaci macarepa halala yari ganaharan na pada pungamanang sisan na mega na pada pungang pada sisa beri-berewe angkai panitia masih melau sumbangan de namelo mak bereng pada bere-bere kita bani bere-bere pak angka sarak bere-bere koro kode nang kana katul bere-bere coba-coba mitaro aja tak kursi dapena magi nasangi melo riala andrena angka tutor makor malanna matanna waramparang mana wana-wana waramparang persoalan halal haram dena pikiriki kowadingi le yesa galunna tawe le yesai nare kowadingi palette panto na tawe palette i nare kowadingi kalepeki manuk na tawe kalepeki sisanna yellau sakana pada sisa bere-berewe repek-repek de na melok mak bering makanya ilo mana jale ya melo mana jale yena ronange nari buada dari sesena pengalatala sinin napat kasiyata punana mana pengalatala ibadah apapun yang kita lakukan apunana mana pengalatala. Yang ketiga yang kita akui di hadapan Allah wa mahyaya iyewe umurutta atau tungata punana pengalatala jadi itu pale umurutta pa bu tania punata apunana pengalatala. Jadi nareko baja singa dia namelo male pengalatala cinampomi mage apunana atau tonget tari lebon na yetana waktu tari lebon na yetana apunana mana pengalatala nasaba apunana pengalatala ye umuruta maka semua akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Sit dia dati waktu takuwari lebon na yetana akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka tempona ri asori monrina ngala ta'ala
ipat depunga ki ita ne mana ki tua tutta na tempona isi daki tania na lila tama bicara, tetapi yang ada di sekitar kita itu yang akan menjadi saksi. Angka ki pegau decer rilebo na iye rilalanna iye wanni, semua yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi. Jilbab tabu akan menjadi saksi wanni, songko tapa akan menjadi saksi, baju kita akan menjadi saksi, sarung kita akan menjadi saksi, malala kinange pole kobolai, mamotoro kidi mamotoro semua akan menjadi saksi, kerikil yang kita injak akan menjadi saksi, sandalata akan menjadi saksi, rumput pun akan menjadi saksi, semua menjadi saksi di hadapan Allah. Maka da iye waniwe pegok ki deceng nigi kita mat depu-depunga pegok deceng mengkalinge agamana pengala ta'ala yer pakkasiana pada lebba inarek komas sempajang siratu rakana. Jadi tuda ki iwani na cau narek komas sempaja sunnah siratu rakana, maka semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tetapi asibalikanna nareko angka atau pegoja, ketika kita disidang di hari kemudian semua juga akan menjadi saksi. Nareko angka atau mesa itanana atau semua akan menjadi saksi. Cangkul itu akan menjadi saksi, rumput itu akan menjadi saksi, panto itu akan menjadi saksi. Nareko angka atau napoji jepu waramparana atau semua akan menjadi saksi. Tangan itu menjadi saksi, barang itu akan menjadi saksi, waktu itu akan menjadi saksi. Nareko angka atau napoji cerita jari padana rupa tahu semua akan menjadi saksi. Lidah menjadi saksi, telinga menjadi saksi, kursi yang kita tempati waktu itu semuanya akan menjadi saksi. Degaga asakarang ri asorimon rina pengala ta'ala, iya naru pengadilan paling adil ri asorimon rina pengala ta'ala. Nareko rilebon na iya tanai pengadilannya wadi mo pariyali dengan cuang. Nareko mako kewe keadilan masih bisa ditukar dengan tahta, pangkat dan lain sebagainya. Tetapi ri asorimon rina pengala ta'ala, de nagaga ria sedui, de nagaga ria sepangka, dek nagaga riasang awatangan adele iri asorimon rina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Maka umur tak farisai mega mugi rilalanna de cenge yarga sebaliknya, karena itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wa mamati nannia amati ngatta apunana mana pengala ta'ala. Jajiro amate yang ngipa bu apunana pengala ta'ala. Iram penangi ulamana riasang amate. Nareko angka niero tandra-tandran na amate yang. Aga tandra-tandran na amate yang ngipa nomor siddi. Nareko angka tau yero babuana. Mata dak ni sitak dak nyalin rona. Ya. Aja nata salai. Cawek itu aja ami kong kapura manre talupan ni napa salin ro napa babuana standar dan nyai ro ya. Yang kedua tanrana amati angi nariko angka tahu tempo naliu atau natolina tanra angka nanangka sewa waktu abiona natandra ya harga sebaliknya. Abiona to dinatandra angka nanang kasewa waktu atau nanatandra aja nata salai tandra itu ya. Yang ketiga tandrana amati angin nariko angka tahu mak kita terun seakan-akan tidak ada lagi di depannya, mak kita terun magi naik nak kita terun nasaba ipitan niri pungalla ta'ala sininna karesona tempona tuo. Nasaba ietu pak bu narekot koki lino pada ki pasompa ya samo yasange pasompa yasange pasompa akoi pin ramonro melo isapa dale lawi Kalimantan angka dale naruntuk ko Kalimantan napalisi kau kampung na jero riasa pasompa
ko angkatat ko pinramonro nabalu itanana nabalu ibolana nabalu imotorona maka damelo kallo sappa dalle ko kampon na tawe na lo marwali de gaga rencana na lisu tanya pa sompa sana tau malik dapuran ya mega turupana pa sompa kolot tu ni tawe marwali mega na rupana angka na runtu DC korora untuk rupiah na paliso ni ko kampon na indo kiringki nomor rekening melo angka na dalle uruntu na kiringan indo na 100 juta angka to pas sompa we masiri kasih lisu magi na masiri namo na tampareng oto de to gagal latu bolana makone ro sori mondrina pungalatala atau tongat tari lebon na yelino pas sompa ki maka yen nanya ke anak-anak naruntu dalle komorwani na kiringan indona 1 tahun yang akan datang angka si naruntu 100 juta na kiringan sindona maka di indona age go keng dia abola kondo pakanjaki boleh urai patato boleh makanja boleh angka si dalle na 100 juta na kiringan sindona maka di sindona age go keng dia na alli ko rusbang alli ko kulkas alli ko kipas alli mana yang pakanjaki makanja boleh ya se yawa makanja make de anak na komorwali ndo toma video call video call ni tani bolana boy sampurna ye jendo manitun nata manitutta manije tu de gaga make de kiri ko menadi ulo madu tanya ko makiri sidi lotonga madu tendona enak tanggal siko ulah siko meloni paboting depa bajang ngero anak capu kontrana to limiloni lisu we upana pije capu kontra mage na melo lisu jaji bolana angka ni calo bene matajeng melo pasiala makan jani onrona angka to nange pasompa de gaga na kiring de to gaga na tabut-tabung malepa itawe masih lisu we mage de mulisu na anu ndok sibu jamange padahal de gaga na tampar lisu maka ni roh kelebar kata ini rupa tahu relebon yelino maka ketika kita menghadapi yang namanya sakarat mak kita terru nih rupa tahu tempo nama kita terru leipitan ni ku pengalatala sini na asele karesona yero pasam pajangi ipitannya asele karesona yero papuasa ipitannya asele karesona yero tahu rajinnya mas sedekah, lawe mas lulisu papole umrah, memiliki banyak kebaikan ipitamanan di pengalatala. Angkani apalanna hajimwe, angkani apalanna puasamwe, angkani apalanna loko matasia dan lain sebagian kemana nih? Dan karena yen nange tawe tempona menghadapi yang namanya sakarat nita sininna pamalana pengalatala menghadapi sakarat mecawaca biru ikasih minte maka da angkani ro onroku tanja karilalana kuburue makanja ni onro-onroku napasadianya kapung Allah subhanahu wa ta'ala mecawaca biru gangkanna mate kasih layantara ilo kuburue layule ipa biasa ki mak bule tomate yetu tawe na rekomenge de cenna na yule loko kuburue aga na puada toma de cenge tempo na yule loko kuburue kot dimuni papari farika dia jaja to hera pak ko bule tomate ki loko burue dene sat ding ale malasiki mage toma de cemate dene sat diwe malasi angkani di macin rola to canda imondri ternyata to madece mate ye metor pare lodana melawi ko pak bule ko ngalatana sare kwamang ini papari fari tamari lalanna calori na kuburue pada ye nangi anak pasompai makanja ni bolana makanja ni kamarana siap ni tipa boti na palisu wede na paja cap biru-biru lisu botina di satu sisi yang kata tahu tempona menghadapi yang namanya sakarat. Iro kasih mabele pole di agamana pengalatana. Tempona nange lepitani ko pengalatala sininna asele karesona tempona magalamo patuari lebon na itanay.
Yero nangi ipitamana ni jana to majai. Pabalyangi ipitani balena. Pabotoe ipitani abotoranna. Papgap bitte manue ipitamana ni siaga ni manu pura na saung. Ipitamana ni. Toga ke papa bitte ke di. Toga kue. Kok misaliwang. Ipitamana ni. Gangkana iramperi lalan na kitae. Nareko angkai yero nange pasompat de gaga modalakna menghadapi yang namanya sakarat na paturuk Allah Ta'ala malaikae pole rilangi macam neri yero orang yang sakarat siapa tujunna kasih pesu inyawana pole rilan rualena ye nange malaikae angkana tanre ajena tanre utuna tanre popana tanre ibabuana angkana makke allonna angkana tanre ulunna angkana padappa limana na inapa ipassu yero nyawai poler di andwalen masui ibawe loku burue yero nangi tanya pas sampaja tanya to madece aga na puada narek yero nangi to madece maka de ko dimuni paparifarika maka dato si yero to majae tega kak melo mutiwi tega kak melo mutiwi tega kak melo mutiwi siapa tujunna tamari lalanna calori na kuburue na sabak pure ipitako pengalla taala sininna asele karesona yang kana ku mabule tomate ki makor matana isading aja mi panak maka dewe magi matana lad to majaka pada to sinakoro ya batuan ada angka tu taule yule de nasi angka tanah nasi bawa lopo-lopona ya. Sehingga maka de to riolo to matote to vandritata magi na pakor nasaba cieta mapatujun nari lalana ku buru nasaba puran ipitakuk nalata makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yero riasange amatean pangajabat tuwal lor koidi nariko angka tau de na melo mala pangajar ya sange amatiang tau mati atinna itu nariko angka tau mati atinna aku ni yolona kuburu musur mak bola barak tolinitai maka da mati pale tawe nasabak pacapuranna atau tongata de lain sangadinna amatia makanya upasak ki yamana pakanjaki wi pakkasiyata loko pengala taala pakanjaki wi pakkasiyata pakanjaki sampajatta pakanjaki hubungatta lori padatta rupatau nania jagatoi wija-wijatta insyaallah nariko makanja iye manang salamaki lino akhira salamaki nato fada salama to mato aku yamanang sila suraku yamanang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah marilah kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memuari adab puda pungatta rilalanda iyewan niwi na kancajinga ki pungalla taala decing na angkai decetta iyewan niwi diperuntukkan untuk tomatuwatta almarhumah sehingga engkau di nala bokong tamawari rilalanda calorikna kuburbe. Kemudian kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang kita khususkan pahalanya lori tomatuatta almarhumah. Ini kepas Asnawiyah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang kita khususkan pahalanya surah Al-Fatihah kita kepada arwah almarhumah Hajjah Hasnawiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namuni galongkong ubawaki rilalanna yewan niwi nareko to mafandret tarimai insyaallah megawaddin nagoga. Nariko angka ada aku tak pasalah melo dampaka nasaba dampem maraja memuari na pancajingan ki asirun tukatta yoni pakkasiwiang rilalanna agamana
Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.